han soi le thin po a in thla hrunom viau to na in tun chi hi kan soi to ang min lo hra thiam ram ru kan video masalama central KTP conference sa reverend chu tromo tu soi bi chiam na kan han buat soya mi puyan thumun follow tiang devin comment lama fak le sel na in kat nuk mai thu deng khong ani vena lai om tlat awangin post po kan vil uluk le a comment po kan share kim dap zelani comment trend khatalan dana political party support big nei awanga speaker thu soi kha hel ta viau anga hanin ngai ina anglek lek te po a oma helaya kan soi ru chiu chutianga omlo huat na pakhat ma kan nei lo ti heni angai dan hoi sen takin au chu puya keini point kan lo mu dan hoi sen takin in thahung tak chungin kan han soi ve mai zo kani thil re reng chu kan han chip howa thil tha zok hi lo chuak mai an lo ti thin khamo thir tu zom tak tak te kan channel in lo thina in chunga kan lom tak zedani enge mo chang ngai dan lo sangin lo dang lam deuh ma se in huat na telova malam pan ho zel turin kanin som tharle ani ole tun tuma po hian post masalama mi jib zuina han nei lok ila kan rama thu fil tutam takin an soi fo thin chu kan ram chiat to zia hiani pathian thu dong intina song la kil tina mu tur anom tai moti mai turani a anni ho lain kan ram chiat na hlir soin kan ram chu misul om khom na that na in muna chan to lo na mi tha reng om lo na ang ria ka an chua kan khopui duat le chuan em ai zo la tual tha na mun sual tin reng om ma ks mun pui le ei ruk na khopui anga an chua ti thin ani ni ma sela sual tombuk ang moya kan chua thin kan ram hi han bi chiangila mi thatam tak kan lo masin mi thalo tlem te awang hian sual na hi kan mulian malo tuk thina mi pui heti zat chen ho to na khopuya chuan thil thleng chi sang te po a om ve bok ang chu tei zongin heng mi tlem te sual na awang hian kan ram hi ka pu che phalul lawani khovel ram tin deuh thoina an boi pui an dova an do ne siro chu corruption hiani kan rama po kan mel hriat na alo rei ve ta hle mai theini se azung choka phoya phora wacha pum hle ani ma se ei rungai lo tam tak zinga ai ru thin tlem te lo in phum ru te wang hian kan ram hi ei ru narama kan pu thumai angmo kan khopui la ks khopui yang lek ka chua tok an lo om boka an so yangin ks khopui lo ni tak se khoi huna po kalila mu thei turin an lo wei supang chu ma se mu turan wang viau ang loya rui lo khopui han ti do ni la rui lo na ti boi lo thalai rual mel fai wing veng de lir an vei suwa chu ti chung chuan rui lo khopui kan ti phal do nem ni kan ram hroi tu te kan han dem viau thina han ngai tu chiangila kan ram hroi tu te singa pathian mi tak kau san bel tat kau san upa mi thei ngat an kat nuk boka heng te hian kan ram chelai let der tur chu an phal bik lawang ram hroi tu te wangin sarkar lo pianga chumi azara sarkar thok alian te in an om vele a sum don na chi sang om le bok chung te zinga tam zok chu kau sana thanem ngai tak an lani le ha an pathian ram soma pakhat ling khom po thanem takani kau sanin sum le pa yang a rong bol na po amang changkai hle khovel zong akala thil siam zong te ne na chamchin tha ril turati ani angin kau san chuan thei top chuin chanchin thapuan dar na athok ani chu rong bol na huanga chuan kan ram hroi tu te po an tel ve a sarkar ang zong lovin rong bol na kai noi thil ani lo chuan kau san atangin khotlang development na kan humang lo an kuta umpo ani lo boka kau san chu tharau ram thil ne na me bel deuh bik ani trin sarkar kuta ero engkim ain ngathu kan hanin khom puya sarkar kuta kanin ngathu hle ang reng loya bial tu mla kaltangin eng emotal chu mu kanin boiseya kan mu thin bok ani chuti chung chuan kan mo min ti sak tu te kan na soi sela tong kam la chu kan du tui lo viau ang reng zuya
mi then khatin thutlung hlui hun nen te khinin lte an su sulna chuan zol nei ten an zil thin ti chang chawin sarkar soisel konga kan sa khupui thiam te anin ro athiang anti ani adik na chin a oma mi tu po sual kong la ka kong dik ko mu a kong dik ko suai na chu ring tu tin tele sa khupui thiam te na ani helai tui han bi chiang zual lokila thutlung hlui zol nei te khan lalte su sulna mol pho takim mi pui ma anjil kan relowang a soina tur ta ka kalcherin mai chana anjil mai thinani kan soi kai le thinang kan thu sil tu po khan thu dik lo ni a hriat chu amuna kalchilin azil theya atong tai sak thei bok ma se chu tiang ni rovin mi pui ma nge amwal pho thiang perina tong kam nat takin asoi ni kha aum zia ni beralang chu kan ram suai tu te in siam tha se adu wang shrim ni lovin mol pho se adu wang shrim ni na lang thei thak ani in siam tha tur point adu tak kher angem o ti tur hial zok ani mithil chik mi do te phei chuan pulpit kha political platform a ron mangin thalai teril ru suai pen atum anti hial rengani kha tuk ver le lam atanga thirna he thu je ki hantar lang lokila ko san suai tu tam takin pulpit lang atanga ram suai tu te soisel bor an ching viau maya soisel ngain an te poni theye chumi an thet awange moni ram suai tu te politician te hi an tot achel nek le ngala ko san rong bol tu te an khinglet lo viau trim chuti rualin ko san rong bol tu te zok hian soisel kan do lo le thungnin alanga ko san thawang kan hauna tong kam hi politician te a in kan du tui lo zok po nia politics a chil kan tam ang bukin ko ran a chil hi kan tam ve tho ni na lang ram soi tu te hian political platform sanga ko san thak tok lo na lai hi kher ve tangat ngat mai se rong bo tu rual te hian kan du rum viau mai ngem soi zau de wang pakhat ma phau taka mi puin soma pakhat an pek ba ka khondang pelo bik ni som si tam lutuk ramthar fake promise bu fai tram tir ko somna biakin sakna le dang te teng te hi khole tui mere thei jok te tan phurit ani ti in ram soi tu te hian soisel ve ta chiam se ko san soi tu te le rong pol tu ro te hian engangin nge kan ngayang le pathian ram tholom tuk lui ang moya ko san tam taka khona kan khon mup thin hi adik reng em pan hi na ko san hian aberam te kong dika a suai tok lova chu wang chuan mizoram 6 month suala lur ema ei kan tam hle a zela khat deu renga drugs etik an tam ema corruption le hlem hle na chi sang ana sem ema sualna pung na sal he heng zong hi ko san suai tu ten an beram ten en kul ne lo wangani ti ve ta se rongbol tu wal hi party worker te ain kan terna saat at zok viau mai lowang mom pathum ma bu fai tham mi puiten kan phalang tok kan han tho khom sum tok nana mere thei te hna lo sal chon le hi pathian thu nei in kal tata ti top ni ro se ani lo point bu fai tham hi a thona don ani angin amamo tu te hna a thona sem ni ro se teron ti ta se kan chang na viau wangem palina ko san hi material lama kan kalna salut tuka ko san mi pui re theite sumla khomin kan economy ne na in mil hau lo biak in ro pui tak kan sa kan mi ten har sat mang an to in kan che chuak ne ble viau loisi ko san hi mi re theite tan bel tlak in omro se ti ve ta sia sela rongbol tu rote chana tong kam hi adu om lo viau lo mo ram soi tu politician te hi chuan an thil ti dik lo soi sel hi an dol viawa no tak soi sel bor po an tur thei viau sel soi sel do lo jok chu ko san rong bol tu rual te kan ni zokin isave lo mo mi in ko san dik lo nan taran zau chuan ko san do pathian soi sel kan tingal pung zela ne lom ni pulpit lang atanga ko san siam that na tur thu hoi sen taka au pui piek ngom te hi ahun ve to zok lo mo midang siam that ma sak tum lovin siam that na hi mani atang ni tan zok ang u he tu hi whatsapp group pakata kan char ani a
thil theng mek nen hian in me ma kan han chiar chuak ani ko ran hi pathian mi ten pol khom na ani angin Krista ang chunga ko ran ibel takang u